جیگری سروکین آونده لکولینین جواکی یا دیجل دیتام سدات یورتاج دیار وقتی میوانی منم سلاو بوده که سدات سدات پروسه یک دست بکریه دوهی هفدیتنا شاندا دم پارتی لگل عبدالله جلان جهبو دو وی پروسه چوادن ارخنی برای وی سرچاوان الو کرم که سدات منخوست از بزانه بگم یعنی دنگ دنگ نای که سدات دنگی من دیگه تا که سدات دنگی و خوشته تبرین بله که سدات اسپرسا خو بکن بلکی دنگ پیک وره نها پروسه یک دست پیکریه ل ترکیه دوهیجی شاندا دم پارتی سردانا öcalan کرله امراله تو وی پروسه چوادن ارخینا نابهیزم بله دیاره قصی کو مفهوم کر پروسسا کو آنا دست پیکر هون و او پرسی بله برز یورتاش فرمو براستی اف پروسس کی نویه پی دمکی دریج را هفدیتنک چه بو هیدی دکم اف دسپیکا جبو چاره سریا پرسکریکا کرجی به پنگا و که بینگهین شخو تشتی کوهاتنه اشکره کرن جرایا گشتی ره گلک اساسین بینگهین دناوا خود دحبینن ولی خویای کو اف پروسس هرچقاس حیانوها با آوای کی دن هات بناف کرن آن ناو لی نهانین دانین لی ولی خویای کو هرچیک داره لسر اساسن گلک خورد و رونه به هفدیتنه رشی رونشتیه تشتی کو ده هفدیتنه ده هاتنه نقاش کرن و هاتنه بلاف کرن و جوراشون دا جی تشتی کو بینه چه کرن گاوه کو بینه آویتن دیالوگی کو بینه چه کرن براستی جی گلک گاوین گرین گلک گوهرتنین اساسی دنا با خود ده حملینه باشه برز یورتاج دوان هفت خالین کو هاتنه دیار کرنده کو عبدالله جلان ده هفدیتنا خو لگل شاندا دم پارتی ده هفت خال دیار کرنه دوان هفت خالان ده چتشتن ای کو اوقاز گرینگن کو لسر وی بنمایشی مروف دکاری بر به چاره سریه که پرسا کرد و بیچه که سادت من دخست از بزنم او پرسن کو وکی گرینگ تبناف کرین چه پرس بون دوان هفت خالان ده ای کو لسر وی بنمای مروف دکاری بر به چاره سریک پرسا کرد و بیچه براستی جی بحثا روشهلاتا ناوین هاتیه کرن بحثا بویرین کو لخزه و لسوریه دست بکرنه چوا دکاره مثلا قانگرن بکه یعنی برینا بیچاره سریه دکاره چه بکش بروه کشی به چاره سرکرنا پرسکریکا کرد رید کاره بر گلک تشتی بگرتن جبر و اکیجی جخوا دوی هر کس بر پرسیاریه بگره سرخو هر کس جبو بیا تیکه به نوا حوالدانه کی خورد یعنی همو پارتیین سیاسی دردورین سیاسی بر پرسیاریه کی بگرن سرخو جبر کو مداخله در و ری لی بگرتن براستی جی هاتیه بناف کرن کو اف پارادیگما نویه اف پارادیگما جی و جعالی من و جی öcalan گوتیه کو از هم پشتگری بدم هم جی حوجداری بانگوازی جی از بکم لیوله کفشه کو دوی بریا بیا آمادتین گلک خورد بینه چه کرن یعنی هم ده زمین پارلمانتوی داشت خو اوجی هاته اشکره کرن کو به پارتیین سیاسی و هدیتنا چه بکن و دوا هدیتنا داشی باور دکم تشتی کو هی کو
بلاوکê de cîne girtinin jî calan gotin ve jwara bêhê gotin û ji wan jî fikrê wa bêgirtin û îhtimal heye ku siyaseta Kurd him dem di nava xwe de vê nîqaşê berfireh bike him jî îro bivêne vê çek di dest de qendîl vê nîqaşê di nava xwe de bike vê têkilî bêdanîn ku ji ber ku ev proses bikaribe rojên pêş de nexetime bimeşe û bigê encamekî ez wer bawer dikim ku dewlet ji aliyekî ji xwe dibêje ku hezar sal tecrüba me heye ew tecrübe jî ihtimalek mezin heye ana gelek hevdîtin gelek danûstendinên berfireh hatiye çêbûn ku ev hevdîtin rêlber wî hate vekirin ji ber vê yekê jî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd ihtimal heye ku di rojên pêşme de bi her awayî nîqaşên berfireh werin çêkirin û hinek gav jî li gorî viya bê avêtin ev hêviya bi vê hevdîtinê ra bi eşkerekirina hevdîtinê ra bawer dikim hîn zêdetir vê mezin bibe. Birêz yurttaş nihal herêmî li cîhanê jî yani guherînek mezin rû dide li herêma rojhilata navîn pirsgirêkên mezin ên ku li ser erdê têne jiyandin behsa guherîna nexşan guherîna vênê rojhilata navîn tê kirin niha ji dînamîkên navxweyî zêdetir nirxandinên wisa hene ku tesîr li vê proseya ku dest pê kirî dînamîkên derve zêdetir tesîr lêkirine taybet jî rewşa Rojavayê Kurdistanê li vê derbarê de dîtina te eger bigirin birêz yurttaş yanî dînamîkên navxwe çi bûne ku ew qas tesîr kirine ku Tirkiye wisa yekser Devlet Bahçeli bêje em biçin Abdullah Öcalan re hevdû bibînin keremke birêz yurttaş. Yani heyf mixabin herçi qas xisarên gelek mezin hatine dîtin 5000 kes mir jî li bi dînamîkên hundir gav nehatin avêtin ji heftê mijdarê şûn da guhertina ku li rojhelata navîn de heya îro çêbû Suriye Ruhiya Esad çû Pî û baskê İranê ya rojhelata navîn bi aliyekî hat şikestin û divya da jî welê xuya ku Tirkiye rolek gelek mezin lîstiye û pêlek ji wêrê dikare nexşa biguherîne ji bo wî jî ew pêle raviye pêşî hat xwestin ku li vê pêlê bêgirtin ji ber vê yekê jî rast e dînamîkê derve esasê vê pêvajoyê mecbûr xistiye ku bê çêkirin lê ji ber kîja esasî dest pê kirive jî îro bivêne vê diyalogek pir berfireh jî dest pê kiriye ev diyalog wê him şertê rojhelata navîn him jî şertên nav xwe bigire ber çava û ji vira şûn da hemû şertan binirxîne û li gorî vê jî bimeşe ez di vê baweriyê de me. Birêz yurttaş niha şêwirmendê bilindê Serokkomarê Tirkiye bi navê Mehmet Uçum heye. Mehmet Uçum dibêje ku ji xwe serdema Kurd û Tirkan e lê axaftina li ser du neteweyan ev nadê Tirkiye dabeş bike gerek tiştê wîsaniyên xwestin yanî Uçum ew axaftina wî gokirî peyamal pişt wêne yanî wekî Kurd em xwe di nav neteweyî Tirk de bibînin di çawa dinirxîne yanî yan jî ev dengekî ser bi xwe ye tesîrî li siyaseta Tirkiye nakê kerem Yani Mehmet Uçum şêwirmendê Erdoğanê û bi salaya jî li wêrê ew her carê vê pêvajoyê dixwaze pir teng binirxîne û bêje ku bi tenê derfetê ku dê dayîn ji bo daxuyaniyê ye lê em dibînin ku geşedan pêşveçûn rûdan tiştê ku dibêje mîna wî naxewime eger werva Bahçeli jî di serî da digo hew bira daxuyaniyekî bide bangawaziyekî bike û li wêrê biqede
لیول خویه کو به بانگوازیه کی ناقده جبر کو آب و جویا خو ببینه یعنی آب که دزه برگه هاوی فریه و بگلک فاکتور و اکتور و به کسان به گریدایی جبر و اکیجی یک تنه به هوکه کی به گاوه کی و به نرخاندنه کی به شیروه کی اف مسئله ناقده جالیه کی به پارلمانت و ده هدیتن چکن جالیه کی رای گشتی ده و چه به جالیه کی احتمال کل قندیلی چه ده و چه به و روشالات نابین تده و سیاست دنیای تده جالیه کی ده و بانا همو فاکتور و اکتور به هر بین ارکاندن ولی اف به واجول گوری خوب میشه یعنی نه یک حمله که نه یک هدیتنه که نه یک گاوه که برگاهویجی پرفره و گلک فاکتور جیته ده هنه جبر و که تشتی که اوچم دبیجه براستی حیا آنا دجی خدمایه از دوی باوریه دمه مسئله هیچوی برفرهتره و آفجی هیچوی زیادتر بهستره ev mesele jî êdî mecbûr ki û awayekî çareser bibe firsenda wî bibe ji ber wê yekê jî mirov dikare ku bêje bendê avê hatiye hilweşandin û li gorî wî avê coya xwe bibîne. Kekê Sedat mijarên gelek giringên ku te anîn ziman yanî niha li rojhilata navîn. Rewşek tê jiyandin got pirsa Kurd li ser mêza tevaiya welatên zilhêzê cîhanê li ser mêza Washington'e, li ser mêza Moskova, li ser mêza Yekîtiya Ewropaya, li ser mêza welatên cuda cudaye di nav Yekîtiya Ewropa de jî wekî nimûne Fransa û Brîtanya, İtalya bêjim. Nimûneyên wê jî gelek zêde ne. Dema dawî de yani seredanên bo herêma Kurdistanê guhatî kirin ji welatên zilhêz gelek welatên zilhêz ve seredanên herî bilind bo herêma Kurdistanê jî êgo pêk hatin. Ev rewşa nû rûdayî gelo rewşa Kurd tesîrekê ya rojhilata navîn bi vê hêza xwe tesîrekê li rewşa Tirkiyeyê û ev proseya got tê birê ve birin heye Kekê Sedat tu çawa dibîne? براستی جهر دمی بهتر به هوا هاتیه گریدان یعنی روشا کل روجاوال کردستان سوریه ایرو رود ده به مسئله به گریدایه از باور دکم کو تکلیه کو به اجالان را جهاتیه دانین گلک به اساس به گریدایه çünkü tu devletek jî, tu hêzek jî, tu qwetek jî êdî nikare herçî nerîna xwe, polîtika xwe hemû dünyayê nasneke û bicibîne. Em eşkere dibînin ku Tirkiye gelek demeke dirêj e digo bivêne vê em ê têkevin û li wêrê ser navê SDG çi hebe, qasedê çi hebe em ê bela bikin lê îro hatiye famkirin ku êdî bi siyaseta dünyaya ra heya lehev nêkirin heya ku hinek gavên pêş nêne avêtin tu devletek nikare hemû polîtikaya xwe bi alî zorê bicibîne ji ber vê yekê jî ez rojên pêş me geşedanên xêrê jê hêvî dikim ji ber ku heteşê jî îro famkiriye ku bi serê xwe nikane hemû mesela çareser bike ji ber wê ku jî teqwîma ku îlan kir 3 sal ji bo qanûna bingehîn û sala çara jî hilbijartin yani ew jî mecbûrin ku Tirkiye jî mecbûr e ku mesela Kurdî de jî li wêrê jî gavên ku Kurda hemêz bike bê avêtin Yekîtiya Ewropa jî divê fikrê de û heya Senatoya Amerîkayê jî bes li ber çi îro sekiniye hatina Trump şûnda ve rewşekî çawa çêve em ê tev bibînin ji ber ku helwesta Trump ji berê de kes nikare tayîn bike ku wê çawa tev bigere dikare bi awayekî din jî biguhere ez bawer dikim rojên pêş me
çi qas vaxt derbas ve hem evi hinek mesele sar bibin hinek jî evi bihişmendî tev bigere ku ji bo alî aştî û wekevî bê çareserkirin ji ber vê yekê jî ev pêvajo gelek girîng e divê him piştgirî bê dayên him jî li şer nîqaşê berfireh bê çêkirin. Spasiyatet kim Birêz Sedat Yurtaş Diyarbekirê gelmem.